Ka National People Youth Front 2 Juai constituency ringkat ka jingat relang ka organizing committee jong ka first Wailat Mikishla Youth Festival arja apnrio kum shibenta banyada na ka jingwan udrak bat HIV na luar ki wei ki jingpen sniewe ki kena bat samla kala khot sngo bhai ki pat ba jong ka constituency banwan sakhi ka program ka ban saplong hak arpulai trik kala lingkan. Hakate kasni on dan shibun ki jat jingelek kai na du ka talk of war ka dat mau point ka fire balloon na lor kiwei. Ya ka program on sedang na du ka puar shipo bajemen stam. Cho nên liang yang iga NPWF yang ngejwai blok dan transisi warok kawi ho to wagan iga tournament yang first walat niki sila youth festival yang nusnam arajar alhamdru ke hal ho to waga football teman ke bom step kesini KM ke semifinal dari bentar ke kentai hai por hawadi dam mukla percak waga mi metru hai por si wadi dau ke semifinal yang cenderang berdi ke dulong waga klik kersi kamte kerpat yapi di supporter dan ni kinong senong yang ke adwai wan minister nei bentar pencong citi ya kini ke festival yang first walat niki sila youth festival yang ni senyam hajar andru hawa to yang football kini liang yang kamu organizing ko secretary ke persnya bhai pi gilok secisen ai to wagan kini ka youth festival wo sedang ni wo penkut I hakani ka ar faulitrik kursnya bhai pi woro tujuai constituency wo wan pi cha kani ka youth festival yang ni da penkut I hakani ka ar faulitrik we wa karpa di pi wo snya bha pi wan khnang chakani ka program yang ni we wa hakani ka program da bon ki items lene ki jile ki ku pher na dok ki thought of war dat mo point ter cibon kita le ki jile ki daw em hini ke karpa di pi wo wan pi hakani ka sni we wa karpa di pi wo wan pi he porch pau ji stang em ji ka registration khnang wa yosuk yaki nong penlai kam jo la kalau yang kau presiden yang kedua blok kerpat IPT nong kertan yang ke NPT pok kedua konsensus maksudnya apa ini hari ini apa boleh trik kenang yang man ini ke program ko chongchit do ini dan kemudian yang kerpat diuro kenang ikam kamtam ni kenang ikam yang ke NPT kedua blok maksudnya apa PM itu kau je kenang yang lain ikam